Hello guys, ni Shyaza Trading. Uyu munsi reka turebere hamwe weekly analysis kuri Pi USD. So nk'uko mubibona Pi USD yari kugenda imanuka, ahangaha iyo uciye trend line uhita ubibona neza. Ahangaha duciye trend line uhita ubibona neza ko Pi USD iri kumanuka. Guhera ahangaha yahereye ku madolari 2.97 ubwo bari bayironshinze mu kwa kabiri 2025. Nubireba neza ahangaha urabibona neza yuko iri kugira iki, iri kumanuka. Uciye trend line biterwa nuko umuntu ayica, abantu bagenda bayica bitandukanye. Ahangaha yaraje ikoraho iramanuka, ikora n'ahangaha iramanuka, ikora n'ahangaha iramanuka. Ni inshuro ya kangahe? Inshuro ya gatatu. Kugira ngo tuzayibone yazamutse nuko nibura ya breaking iki, iyi trend line naciye ahangaha. Igihe cyose itari yayi breakinga twakomeza twitega yuko igiciro kizakomeza kigira iki, kimanuka. Ahubwo twakwibaza muri iki cyumweru kigiye kuza, ari nacyo kirafunga ukwezi, price yajya hehe nyine? Urabibona neza yuko yasize iki, yasize week nini cyane ya bullish hamwe, ya candlestick ijya kumera nka hama neza, yerekana yuko abantu bayinga bagize iki, binjiye mu isoko. Nubwo ujya mu gihe cy'umunsi, ahangaha nandi mu cyumweru, urabira neza yuko ahangaha yakiriyatinze new higher high. Ahangaha uburyo uhita ubibona biroroshye cyane. Kugira ngo tuvuge ko igiciro kiri kumanuka nuko isoko rigenda rigira ikiri breakinga amarobaro. Ryaraje dutangirire hejuru, uhita ubibona neza. Tangiriye hano hejuru ryaraje rikora iki, higher high, birangije rikora higher low kubera ko rya breakinze, rikora lower low kubera ko rya breakinze higher low isitinze ahangaha kuri 0.20, rirongera rikora consolidation, rikora higher low, rikora lower high, rikomeza rikora iki, lower low, lower high, lower low, lower high. Ariko ahangaha impamvu atari lower high ni ukubera ko ahangaha mbere yuko isoko rimanuka rikamanuka hose, ryaraje rikora iki, rikora lower high. None ahangaha yaraje iba broken nubwo idafite ingufu nyinshi cyane kubera ko na body candle close yakorozingiye above iyi lower high. Ariko bivuze yuko n'ubundi isoko rishaka guhindura iki, direction. Kugira ngo isoko rihindure direction, tubana twibaza ikintu cyatumye habaho iyi nuza, iyi pullback ingana gutya. Nuko ahangaha hari nuza, hari iki, hari akazona ahangaha ka buy k'aka block gasitinze ahangaha. Iyi zone niramuka iholdinze, igiciro gishobora kuza ayishobora gukomeza igira iki, ipushinga high ikagaruka kuri kangahe, 0.10,500. Ariho umuntu ashobora gufatira iki buy, nubwo naho hari risk kubera ko iri guferinga point of interest zose ziri kugenda ziferinga. Nureba ahangaha bearish fair value gap yaraferinze, nureba nira ahangaha yaraferinze. Ahantu honyine umuntu yabayingira hizewe ni igihe iyi zone ya failing, iyi zone ya failinze candlestick irambwe ikorozingiye above yayo, niho umuntu yagirira iki, yabayingira hizewe. Mu gihe bitaba ko isoko rizakomeza rimanuke rikagaruka kuri 0.13,
0,13. Analize nucyo zimeze. Iyi yari Pi USD. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.